Namar ke Jingkiew palat jong ka bai Bording Elektrik hakini kisingi ki bamenta ka wei ni kiseng san perthei jong ni jela ka balong ru ka seng ka badon hakaliang sensar kala kentu ye ka sarkar Meghalaya bakan tuklar Halor kani namar ke jingta shibo ni kinong song song jong ka jela haka arpo terik menta unaitung arajar arpo kinong elam ki bahkamat ye jong ka seng san perthei People's Democratic Front kilale ye kendu ye Myntri Rangbah ka jela u Konrad ki sangma Bandawana ba untuk kelar berbandai Halor ke Jingkiew palat jong ke Jingkiew by Bording Elektrik. Habun teligi sinong hak leng ke jela. Namar kani kalak tak shibun ye ki ba ham tam ye ki tu ki besubelasngi. Namar hakini ki kindet benar ki belalet bun kim sim la yo banlik belati kena. Namar badan ke khang sinong ha barok ko ikari ni ke lockdown. Kinong elam ki bahakamat nakaseng PDF ki balale ye kendu yo Myntri Rangbah hakan kesngi ki kentup yo presiden ubak bantai do lengdo bad ubak hamlet son do ling ki balong ru ki menteri hakan ke sarkar MDA rengkat ki MLA ki bakentup yo ubak Jason Maulong bad ubak Gavin M Lim nang ta chairman jo PDF ubak Ivan Lumlang Marbanyang bad secretary ke PDF ubak auspicious lengdo Nalor ke Jingkiew Halor ke Jingkiew palat ke bai Bording Elektrik hakan kesngi kani ke kenhuon jo keseng PDF kala kenturu ya ke sarkar Meghalaya bahkan bud dienru Halor ke Jingdawa na ke sarkar pedeng ban itu no ke ketien kasi da ke bapendrong ya ka ha ke krendet ke bapra jo ke riti sensar ni ke constitution jo ke India ke baka yin dorbar thawan jo ke jela kala de pas ru da ke resolution Halor kani New babon na preng ki pajba jongi ki bajio ki belait ki balai spa so spa tingka ka Jingkiew sadu ka bakhat nyo ka praja to khen phi da ka no spa sha ka Jingkiew di Halor ka ni nong rem bana ka liang jongi ni so khia Halor ka issue bar ka jo upor ni so thu kumajia khamta mani upor menta ka jingwan health ma joni khunyang jingpang COVID-19 kala dakta da shisha ya ka kamai ka ji jong ki pajba ki jongi ke kamde ka basuk Sisin membiang ke kamai kaji ne ikan siu ya tak belait kepala he haru atarta tinggi so thu ru hoi lesi nakaliang jong ka initial niki authorities beper kila penpau lesi badon lesi kinuno ki defect haru komte kam ke jongki henry ni so thu banakaliang ke jongi kominong mikmat nilara ikan ki issue so honorable CM kadai ke bentapat sanakaliang jo honorable CM ringkat berpower minister ringkat berki officials jong ke misia Banwat kilat kelinti ki kita kibla pelong baka belait kan kiu hadu kan ni. Bat nakaliang ke jongir ngila pressure mentan banakaliang jo honorable CM ya kan ga issue hi hapse mahkamah do man ngi sautu bobo na pring ki pajba yo I ba kelas date la ni ga due date la bo le se ni prime mental ram bakla khat khandai la ni arpo tarik te ga de issue ko ban sim kerki no banakaliang jo CM ro lapan ya kita ki evidence sang kaliang jongi ban penpau ya kita ki belait jong uni banai blalek bat kumju jong ni banai bomenta bakin assess rajing appear jong kini altali ki bill tena kaliang jong CM lo simkhia kani issue ban kaliang jongi hi mentang in sai IST hot mengi so na kaliang jabaham gadap ai ka city sha upau minister tena kaliang jongi kom nomi khmat kom kinomi khmat kaliang jong paiba ki penpau Kalau bonba ki bills ki blapoi sakaliang jongi kum nong mikmat. Tena kaliang jongi nin ai taki evidence samarkan kamso yo CM ru ban keren barki officers jong ka inisial. Bat ngashim du kabu bangan kerpat ya ki MPs jongi bro arngot. Bakin keren hapo parlimen ndala yo ya kapor ndala pelong parlimen session hapo parlimen. Ban keren lam ya kani ki issue. Nakaliang ka parti kerpat ya doktor Khaluki MP bedang thamai bat kumju UMP jongi namar ngi don kam ya ka boys ke jongki ru ban keren na ka benta ka ni ke jing angnut jong pajba jongi o ka jela bro ko we lada ki we ki MP na ki we ki state ki sngo bat ki support ya ka ni ka issue ka bangin include no ya khasi language apa ke schedule balik ki jongi lagi nam keren ki dei ban keren kani ka dei ka por ka biang tam na ka benta namar ka por kala I ngan itu IP ka ketien kasi kala di bandrung apa schedule kuma PE benta kila pendon kami ka ketien kasi PhD kasi dula don tien re hadu mentangi pat bandrung apa ka schedule te kala don kam palat te kani ngalen ka long ka bana kaliang ka parti jongi ngida so komen mata sngi bangi yo ban pen sngo ya ni ke issue ban ngi sngo ba
nakaliang partingin nom song thaj ban ngin Bording wada dei makana Shapo the Ministry of Home Affairs po Delhi ru